بناخەی باوەڕ بە خۆبوون و ژیانی سەربەرزانە بە زمانی دایکی دادنێرێ. من بە کوردی دەتوانم سەربەرز بژیم. Di dîplomasiyê de her siyasetvanek bi zimanê xwe bergirî li berjivendiyên neteweyê xwe dike. Dîplomasiya bê zimanê Kurdî nikare çi destkeftekê ji bo Kurdistanê biafirîne. Eger kitaw hەڵgەردان بکەم ڕاستەوڕاست لە زوانێ لە خارجێ و کەمەی کوردی توام قوتابخانەی کوردی دەوڵەمەند و ئاوادان بکەم. سینەما وەسیلە و ئامرازێوە سیاسی و زوانین. نەتەوێ دنیای جعارۆنا کەڵک شاچەنێ گێرتن ڕاو قازاندی شارێ. ئێمەیچ مشۆم خاوەن و سینەمای وێما بیمێ بە کوردی. هۆمای هەر نەتەوەیدە بە زوانە ئای نەتەوەی قسەیکەنە. ئەس بە کوردی هۆمایە خۆراوازنە و دوعایان کەنە. کوردی گەپداین و قسەکردن مەرج ئازادی خاک و سەرچەمەل سروشت کوردستانە. من وەستوڭە سوێ دوماترێک ئایلەلم زۆن و کوردی نیشانەمە. زانینە زمانê dayîkê hêz û şêxên berxwedanê xwe dike. Ez bi peyvên resan bi zimanê Kurdî xwe bihêz dikim. Wê awêneyê mêjû û jiyanê komarayetî ye ke tenya bi zimanê ew komelgaya detwanê peyamê xwe bigenît. Wê jê Kurdî divêt bi zimanê Kurdî binusret. Zanist kiya nîhaz û desthilat e. Lerê Kurdistan hazdar we ziman Kurdî zanist berhem tiyêrim. Müzik û awaz dengvedana can û xeyalên her nekewkî ye. Erkeme ye ku em müzik û awazên Kurdî biparêzin û pêş bixin. Mirov bi zimanê dayîkê dinyayê nas dike û bi zimanê dayîkê we têya tiştan fêr dibe. Mirovekî ku zimanê dayîkê nizanibe jiyaneke bê wate û nebextewar dijî. Êm ez dixwazim bextewar bim lewma jî ez bi zimanê dayîkê dijî. Ziwan damne û wîr û felsefeyna bala mikro min be Kurdî sirinc û dinyayê maw. جوانترین و ڕەسەنترین هەست و سۆز لە بەستانی زمانی دایکیدا چرۆ ئەکات. من بە کوردی دڵداری ئەەکەم. کرماشان و کەرکووکرە حتا ئەفرین و دەرسم کوردی زیوانی مای و شێرین و کوردستان وڵاتی مای و رەنگینۆ. زمانی مەیە شیرین و خۆشە بەردلێ مەیە حتا دەوران و یەعەزم و فەزڵ ئەمێتم هەبێ. زانستە دەریوناسی نیشان داست کە مناڵەی وەزوانی داڵگی خاستر چەشیاگرن. هەوا مدوویە لازمە کە مناڵەی کوردستان و کوردی دەرس بخوانن.